Manong June. Siakmen ni Amag, Kakamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati aming nga Ilocano. Hintay pa ba't namin? kultura tayo, Literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDG. Amang liliwaken at pagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inangayo. Kabayakan nagtipin na tektay nga Ilocano. Siyak ni Manong June, siakmen ni Amag, Kakamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba With your Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para iti talong oras sa napuan panangipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit. kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken Biag. Dito'y lang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. Arubada kami, ada kami, manan nga FDG. Amang liliwaken at pagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inangayo. Kabayakan nagtipin na tektay nga Ilocano. Ay, maulawak. Maulawak sa ako na nakapkaw sa umati bagi gaya. Magkagawa kakain. Ha? Ato, yata. Okay, that's ang datang arudan. Maulawak. Okay, ngarod, kaaruba, it's another Sunday afternoon with the 4-decade duo. Yes. Nilang apo kasam itang radio station tintire Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. And nagsamit. of course, you're going to be with your Manong June Seriales together with John Mark Pastor. Operator. Kailangan mo yung balsa mo daw? Ay, kat mabalim alata. Hagur ka. Ape, ah. Naglabaga dito input ni microphone ko. Kore siya mo niyo, oo. Kung narod sa labig sa unay. Okay Big sa na. garo. Anyway, talong oras ako nga namnam sek iti pagpagkaaga. Purpur ngi. Kaya adamo di kita medyo masursuron siguro dita. Sursuli at siyempre hambad nga aming kantatakat mayan natop kanya da damo dagi mapasagidan. Di ka maulawag sa kas kumada jay kaudyan na po kaudyan nga video nga inaramid mi dirabi kini John Mark hang may expect dara na po nga kaya tandala unay agasam ta as of this moment agor katakitan taman numanong 90,000 views ata. Check mo. kita Kita man. Di mo ulawak Mildred ka na ya. Wan, maulawak Mildred, di paulo na po. And as of this moment, idirabi imi lang po nga upload mga bandang alas 11 sa. And at this moment, we have 97,700 views. Dandaneg 100 dag. Andanin, siguro tumtama labasit 100,000 dayta na yan. So, anya man na po tipo branya tatangan ito. Madama kayo man lang agduwan. Di ba? May mesa tatay. Madama kayong agman maneho. Weno, Pasahero kayo? Pasahero, aglablabaw. Weno, datay Agi salasala-pay. Weno, madama kayo apong agin inaw, something like that. Or Weno palpal pa lang. and of course, kita yung matapong matamang ating ngay nagmumuni-muni takalkal pa si Misa siyempre reason na tagitay Mas basol da. basol da apo kasi launay naimba nga pangadaw apo kahit sabi ko maapo kuyugan da kami Oy, nang kay bibuya tilaban ni Pacquiao nang apak. ka na po ni Apo, round 7 laang naminduang na tumba. aya Wow, di kalaban na wala suna medyo kalaban na Ay, nang kung- abagarod di. Apo. so Ang kay bibuya dumugil kita programa man. congratulations apo kada kiti Wan. pinmosta amo mo Wana. Ilocano nahilig data ti posta Dakkel man na nga korta tinay so basta dita. Ayan. And of course, ayan, good afternoon to my dearest Ninong Gilbert Bartolome and Oy. Ninang Avelina Bartolome. Ayan, kompleto data, Mr. and Mrs. Kaya siyempre, kita ay babalasang da ni Apple, ni Jonna, and ni Gian. Agi dito dumagat, awampay sumangbot. Anto pa lang na kita mga
anak dari kita Ida mga kabagis. gaganda at kapagyan. And of course, nagkatuto Nagaduda. mo tagsang putan. Good day, pa-request mo di mo ulawak Mildred. Kung ano mga dagos ni Hi. Maulawak. Kabsat Adele Bulataw. Ayan. Anyway, we are going to play the recorded one. Ayan, tahami pala kang kantaan da jay iti live. Nung damami kantaan apo iti live. So, itit mi apo iti recorded version iti maulawak Mildred. Da niya upload mi iti video. And I hope you will like this one. Ayan, so Kabsat Adele, para kayang kada itoy. Nga sunata, kayang kita sa amin na po. Nga, manarimaan nga tumtong iti programa mi. Nga rod. Tay kapintasan, tanaglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nilakay mo, tiin ka isagsaganaan. Met nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Oray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Ay, maulawak. Kasta unay, ati ulaw tayo. Please, like and share pa tano daw po makabuya. Ala unay. Sa Facebook mo ya. Aha. Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay kabaknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang ruden iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Makapod no launay, iti nilabag ta sunata tanga. Siyempre, iti kapintasan paset iti kinatao kat hanga datay makinruar. No di ka datay makinunag nga kunada. Tay nadarisay nga kinatao. Tayhan nga managulbod, hanga managparbo. Kan haan nga makikam kang malala. Ay. Anyway, dagiti online na po. Kita gagayam tayo ita Hong Kong for the Duo Hong Kong group. Chapter, I should say. Thank you so much for staying with us. Apo manong atawan kakadwa tayo. Agduang atawanan. Nakikita man Agduang atawanan. Ket iti presensya apo iti presidente dagat iti Pilipinas kastamot apo day Vice President. So welcome home, welcome to the Philippines, ating Angie Ragual, and of course to hello, ayun, nagawa naman ti mic ko. Ay, kastamot ti panuno mo tatagaw-tawan mo lang. To John Linian, hello, welcome to the Philippines. Ayan, and welcome to Palanan. Yeah, apan to di Palanan dita. And of course, they're going to visit us soon, dagita. Ayan, and nga road, naman ti, kaya mga kantaan balong. Ayan, talaga naman. Ah. Nagawa naman
talaga, agawan naman. Ata mic mo. Okay, anusan balong, anusan. Amukot-kot yun. Hello, Mildred. Ay. Ayan, so good afternoon. Kadagiti Kaya kita kami nga dumdumgag, dito pa babalay da. Di balay, may ni Nanay ko Lourdes. Na yung pang daw. Apo, nagbuntot ka Awan, nga. talaga. Ayan, of course, Tatay Felix V. Seriales, Felix A. Seriales and Annabel Seriales together with Venus David. Hello, good afternoon katakita San Sebastian. Ita mo at Villa Carmen, dagiti nakaikamangak, ang kwabugpagan, ta dinumingon, memorizan, dagiti tataon. And, ni Manang Corregina is also listening, I'm What? sure. What? Ngarot, pambusa ang sonata po, kansyonin ni John Mark, sonata na Paul 1, Halsema, isala tayo ngarot amin. Halsema. Waday usay kantina, sinigid di kalsada, sin banda na halsema. Ayin pa'y banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. At aday mang aram, babaro ay gogoapo, pagkaaming formado. Watak pa'y wad ko mitkit kuya, o watak pa'y iit ko, palasang ay naaamo. Naagdagsan mo kat ko, nanabot san kiday ko. Bago pa'y isan inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikilat. Diyak ni namnama ay sakkan baulay duna, kan balasang halsema. Umiguyod yan kanana ay kataman inom ta, dilay dak duduwata. Pinmatong sinlamisaan, ginaw at ng botelya, nabunsiyan din pusag na. Dadak kedigayang gengko, kaman magtatsan yas-yas ko, tanumalian maitok do. Naagdagsan mo kat ko, nanabat san kiday ko. Bigo pa'y isan inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikila. Naagdagsan mo kat ko, nanabot san kiday ko. Bigaw pa'y isang inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikila. Yan, bumasok ka raw dito ay Facebook Live. Pa-shoutout po kung na ni Rolly John Flores, ka naman ni Joy Ann, kaya Bautista po, ulawaksan. Apo, para kasi man jay inkaman, para kinilakay ko nga kape, manan. Nga tatinggan al daw iso nga ni Rodel Bautista, kanda kaya dua nga anak mi, so da Shiana Joy, Ken Wenji. Thank you, Apo, more power and God bless. Yeah. Apo, talaga mataya. Sige, pa'y balong, kita ang dagiti tatepela ang agururay nga maibalikas mo at dagiti ang nagnaganda. Ado. Ikanti kong taway na. Aha. Okay, padaso. Tas kumagin ni barbaring na makisayan. Shelly Pasqua, watching from Singapore. Ano na? Kung naman ni Arnel Pano, watching from Taiwan. Watching from Michagi. Oh, nagkadeo, di ba? Michagi, Taiwan. Bert Gallo. Shout out po kung ni MJ Gabayan. Ayan, nagbibuyan ni Ate Digna. Parang lanusa, iso tinakamo ang nangaba ni Pacquiao. Wow, ay mga chismosa aya. Mate, buibuyan, nakalive iso na nga, ikaw ka na dyan TV. Okay, magpaisuna ta nakabuya, isuna ti live. TV. Da kami apo, awan ti chance mi nga nang kita, taman na rin maang kami nga agi prepare ta tayo. Mate, anyway, damdaman sa pa'y malpas programa na tilaban na dito eh. Iti Philippines. But then, nga ipabuya da? Okay, so naimbangal daw yung manong June, ating JM Great Command, kita taga pa kay Salvador manong, atay ni ading, ano na,
Ano? Ading, kantaan nyo man Baby Kinineneng. Baby Kinineneng nga salaan dagiti umadanin nga agpakasar Sarmiento Quincinense ti Barangay Salvador. Tuikap sa iyon Nora Contawe Sarmiento. Thanks and more power. As in power. Oh, that's it. And darin banggal dayo FDD kablawa man nato ilakay kung haan nga makatal na. Amadamang alaban ni Pacquiao. Ay, madama. Pa-request man pa kwete baro akanta ni JM maulawak sa kalpas abo de maulawak sa Mildred. Miss Mary Jane Sarmiento of the Phone Quirino. Ayan, thank you so much for texting. Manong June, good afternoon kuya. Last na ito yan. Kablaaw man ni Jelly ang kadwa dito'y parlor. Kablaaw nagapukin ni Bunny de Vera. Ipatugtuguman dyan Dance with My Father Ilocano version. Ay, hanap mabalik yung kumansyon tatataag pa parawag. Actually, ni John Mark laang di kumansyon tatataag. Ang arawad balong, dagiti dumapay. Watching from Hong Kong from Gina Balmores. Magusto ko man tanyusong yo. Kung ano ni Dora Pasiadora. Mayaman. Hello again, watching from Arizona, USA. Dora Pasiadora. Pagsa ni Dora di Explorer lang, pati inilocano na kita. Hello again, watching from Arizona, USA, from Rose Fraud. Vallejo siguro tayo latan. Hello sir, kung ano Sunday Saint. Hello po mga idol from Amo Sunday Saint. Ano? Domingo Santos data. Bigla mo din Domingo Santos something like. Sunday mo nga ko aji SUNDAE. Sunday. Pinapintas lang. Yan. Watching from Bued nga tayo. Kuya Po, Nueva Ecija. Pabati nga pala ang Aligado. Ano? From Arnold Aligado. Aha. Okay nga rin abo. Sino ti Mildred ko na tapit. It's just an expression apo dagiti Ilocanos. Anyway, Baro, 140 viewers as of now iti Facebook Live. Dagiti ket na kami apo nga maimatangan. Login lang apo ti Facebook. Biro kanyo iti 4 Decade Duo Karuba. And then you go. Mabuya da kami. Nga rin nag-request iti Baby Kinineneng. Ken kadagiti so amin na po nga makabalbal sa tatang kanito para kada kayo dati nga sonata nga kansyon ng Nagbaliw ti panawin ni Baby ken ni Neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakun na matarosanen awanen ni Ilocanan nga ang mamuk idiya panawin ay awanen, day di narumpi ano umisem mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay sang tumakuti ay awanen, tingkam isala tabakbaketen kadititenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen, tima isala intarayda anusan minti bakbaket tanu bumalse ay napigket. For your messages sa Abu, mabalita kami nga mag-out over our official text line 0915-071-3686. Nagbaliw ti panawin ni Baby ken ni Neneng sa balin ladawanda luag kawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga ang mamuk idiyon unana ay awanen day di narumpi ano umisem mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay sang tumakuti ay awanen tingkang isala tabakbaketen kadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen tima isala intarayda anusan minti bakbaket tanu bumalsi ay napigket ay awanen tingkang isala tabakbaketen kadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen tima isala intarayda anusan minti bakbaket tanu bumalse ay napigket ay awanen tingkang isala tabakbaketen kadititenga dagitin neneng
nagpukauda ginuyuda ay awanan ti maisala intarayda anusan minti babakit talo bumalse ay napikit ay awanan ti kamisala kababakiten kadititeng na kaditineneng nagpukauda ginuyuda ay awanan ti maisala intarayda anusan minti babakit talo bumalse ay napikit. You see. Talaga nga nagsaya at ni Apo kadako at abalong agasam di rabi awan ti sumngawang ati magko awan ti boses ko kat madandanaga nakabuhang kami sama mga kansyonan di simbaan ta schedule mi tatay bigat apo ti nagkanta sa San Roque Paris second mass nga managasat kami ayan ta naparaburang kami iti apa nagsubli iti boses ko ay kita aman laeng siguro no nagbabawi ta nga agkansyon di simbaan baka nakarakaro ti paparaw ko ta baglaki din ta impapilit ko nga kaya ta. Thank you so much, Apo Dios. Ayan. Lutom-dum nga kita taagyaman kami keng kata. Ay, wala na ka-tune in na. Wan, adan titimag ko. Oh, you see, tinabi talaga nga awan as in, kung angor ka. Kunak nga, nagsayat. Kaslala ni Kenny Rogers, tinabi. You decorated my life. Kung kunak, ayan. Hanga ka? My precious. Ay, medyo kabubot ng madaita. Idol Jem, good afternoon. Jack Amono, ayan, ti pagdenggag ti Sweet Radio ita, nga aldaw. Ano naman? Apay sunod daita. Graciela Yamongan. Ayan, siguro ni Graciela ka at di tingat taltalon itatakat din amo na pagdingkanan no jay tampak no itingat ti salon taltalon. Ayan. Anyway. Ito na naman ni Ma'am Reynalyn Tabag Imbag. Pabati naman kami dito sa R&R Food House. Wow. Reynalyn Tabag Imbag, Freddy. Ay, ni Sir Freddy. Sir Freddy Tabag. Ayan, ading na. Ate Rosalinda Apigo, Josa Sadang. Listening while preparing sa mga orders. So, wow. Talagang no, asidig kami lang amok nga patulutan da kami dito. Spaghetti. Napadayo kami mo't apo. Ket ko spaghetti. Aji spaghetti na talaga kahit ko. It's a Filipino style is so, spaghetti. Si barbecue. Shanghai, ganyan. Ang kupay naramanan. Barbecue. Aji pala spaghetti titimano di ayami. Padasam di barbecue kan Shanghai. Tatan? Wana. Ang tangarodan, dipentati rajan. Baka gitulod na nga dito. Adayo mo unay, Okay. Dapat din nagkwatoy nung message na yung Domingo yo parts amak kan manong John Kablawan na kami man nga madamang agsingsingir. Wow. Dito ay Burgos Ramon kan kansyonan nyo man di maulawak Mildred. Thank you, it's me Jeff again. Okay, we will try to sing that later on. Papadasi mi man kita antaman ti galad ni amak nga when it comes to instant performance na talagang idirabi take 1 and 2 kami lang dito nga sonata. But sa ngam sa bali ti live syempre medyo dapat ang kamalita. Ngaron, atay nag-request apo iti Inkaman. Anak ko na nata, Facebook. Bak nang man ni Pacquiao kan Chabit singsunan kanada. Isupay ako ko From Dora Pasyadora. Ayan, Dora Pasyadora, Dora the Explorer. Shout out po sa mga bikers dyan. From MJ Gabayan. And Chato is watching your program in Jordan. So hello Chato, ni Chato. Kalamkam. Naka-internet kano. Okay. Who's Chato? Ni Chato, ate anak na ni floor. I see. Nakalit man kano nga balse man dito ay sirok ti mangga ni apong mo Cornelio. Apo kaya na pingatan ni uncle. Kablawa man dagiti apo ko mi kay Kier Prince ken Genesis. It's me Auntie Flor of Villa Carmen. Nga sumalabo dagiti makabael plus to ito ibalong income no regular price. 20% discount. 20% discount. Nga ra, dati na po, tiso natang na polawan inkaman para kadagiti lalaki apo nga, ibabaon latan ni baka nga apa nagluto, aglaba, agkay-kay, and everything. Natungpalan ti arapa po ang mga asawa. Iti kapkap nekat analap sa araw marampa. Ulantis nga buok ramramay na akiman kandila. Lupuan ang namsek nagmaris raban sipit na labaga. Sumungad ti altar ay nagseksi akong kunada.
Pisang titray na butok tibukong na ay Wow, mali. nakalap para kastala itibiyag makatawen min nga adden na ay nagseksilat tatakas tuy mo't timandar na. Inkaman magisa ang kalpasan nga inkaman pay at sagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay at labakit kalpasan nga inkakirkirang kusina ken silenta inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman. Ayan kina Auntie Mary Jane De La Cruz. Is watching. Wan nga maji message mo IPM mo latan ta na tabunan Jame comment mo. Wow. IPM mo latan na ya. Ya. Wow. Nagtumpalang di ara pa ako amang asawa hanggang sa bali metten titurong jak ni namnama barbaring mamaliw alos kandungoy pa ay kulata tawan man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman magisa ang kalpasan nga inkaman pay at sagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay at labagat kalpasan nga inkakirkiran kusina ken silenta inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman. Thank you so much sa 97.7 Sweet Radio. Natungpalan ti arapap ko amang asawa talon ti bunga ni ayan-ayat inan-anu sa plata siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa gapukin ni ayat ay takdera kung iti pamilya. Inakman magisa ang kalpasan nga inakman pay at sagat ti paraangan inakman aklanga inakman pay at labakit kalpasan nga inakirkiran kusina ken silenta inakman aklanga inakman ay naglaing akman. Allah, datang arod apo iti sunata na pulwan inakman as requested by our Standard please. ano nga standard? Pwede na nga to dada okay. Yeah. Standard. I want to discount na kunam ko mga lata kami na. Okay, manong kablao man dagiti tauhak. Apo kita mo tauhak ko na. Siguro dahil ka milyonaryo basahin ta. Ito tuloy tayo. Anya nga tayo di ka bibiyag na dati tauhan na. Tilad na. Tauhak nga mangraraop manong madama nga mga diti kabisilyada ay ti kabisilyada ni Lynn Mendoza Tiranyag kita man kabisilya gaya misuna dahil tama tapo ti may isang panggadaan ni nanang ko iday di nanang ko iti si bibiyag pay kabisilya ketsak iti para yawat iti epektos kada iti mangraraop no iti maleman taga-awit dan apan di balay adati mga lati may isang apit nga tinapa da mga lati sigarilyo nga champion adamotan mga laiti kinaltek kaltek nga bugong something like that. Okay, data apo ti biyag iti awaway nga mamimiss ko nga talaga ate agiin na nga daw without pretensions na medyo urban ko natamot na si Barito Tamit City tatang kanito kenji agum obrata mo di munisipyo so hantang may experience hantang mat padasan na nagete kanito idi nga madpadas nga brown out nga iti ayam bilang obing kat kaya mo mapadas take ka siguro dulit nagete anak ko kahit ko kumama nga experience nga kung ano kahit mo mapadas ka tag early retirement ka na apo kaya't gula unay tag retire na concentrate ako nga garamit di sonata
Posible. Magandang hapon po sa inyo. Ah. Pagkibati nga po lahat ng mga nagkakakilingan. Pati na rin po si Princess Kulang at Joshua Ortiz Tumibay. Pakikanta nga po yung Willing Lee. Kaslan ni ko lang ni reporter TGM7 nga Sino? ni Mike Enriquez. Ay, okay. Nabangalayo ko yan mga akakataor kablaw man nagiti snapping agard iti China Bank isuda palak Morales Prudencio Estonilio. Kanang nang rona kini babaero ni Munoz. It's me. Excuse me po. Mark Doroni, guwapong mensahero. Pa-request nga dati, scooter ko na nata. Basi mi nga mi dati bagik. Kapos Joke lang. boses mo ni ko ano ka? Sino? Aji karon ni Mike Enriquez ba yun? Ay, Okay, mga nalagyan mo. Nagsamta tayo nagmayat. hello kuya na yung banggal tayo dito. Kuya, mabalin ka niya kablao dito isang Guillermo iso ni Rex Saltat. Ay. Kinilaling Bersola. Reynaldo Reyes, Rani Defina, Efren Quiñones, Robert Saltat, JK Boy Saltat. Ano niya ba Saltat? Saltat. Charlie Quiñones. Kuya, mabalin nag-request 7 inches. Sagot ko. Ay, sagot Jai, kinablaawak from Julie Saltat. July, kung na nagaya mga Julie. Hello, Jerome Eugenio. Madamaso nagbibuya. Apay hanga Para- umay iso na dito ta. It's Sunday and it's 2 to 3 p.m. It is scheduled in Isabela. Apay umay United dada ko ya? Aha, Mami Tess. they're on the way, of course. Oo. 80 portion done. So, 2 to 3. 1 to 2. 1 to 2 kanya ta. 12 to 2. Yan, tapos padasin tang ikan tigun daway dagi dito duwa pa nga ako makansyon. Habol kami press June and JM. Mami Tess. Aha. Babati naman ng taga Samar, Calbayog City, sina Richel, my wifey at mga Rosiana family from William Rosiana. Kuya, pet malo kayo talaga from Dante de la Cruz. Kanamat ni Donna May Katembong. Hello, watching from KSA. Okay, na Watching from Quezon Okay. City from Manilin Fulgencio. Okay. Ay, kuya, pakablaw naman dito yung Macau. Awanan din Sige. Okay na bang yung manong amakan Uncle John kablao man namin nga taga Villa Carmen kan dagiti pastor family. It's me Gabriel Pastor. Oy, ni ko ata iski kagawa data. Kita number 7. Number 7. Ayun, happy birthday kayam kin ni kasinsin ko Fernando guys Junior dito pagrangayan SK chairman. Yan. Happy birthday. Ngarot kada kiti nagtugawan na po nga kapitan. Dahil ito ikat para kada kayo nga sonata. Ay kapitan ipanguluam daytoy asunata Ingka alukuyen lalaki nga agpatengada Kastanda iti inkayo amin apa nakimay-maysa Inkay patapuken salonan ragsak ipakita Ay kapitan ay kagawad agpagpadaan ken ka Dim kadliplipatan guyudem nga isala Iwanas wes yung agpadpada Patiw kakat karuba Sakay ipagaag itiragsak panakikadwa Kapitan Rikusem salunan wen ala Biyagem ti panakimay-may sa lalaki Anak ng rekta Di kagsardeng at pandango Ipalayog mo't ubot mo Wanas wes git abagayo Nakaay-ayo Ay kapitan ipanguluam daytoy asunata Ingka alukuyen lalaki nga agpatengada Kastanda iti kayo amin apa nakimay-maysa Ingkay patapuken salonan ragsak ipakita Ay kapitan ni kagawad pagpadaan ken ka Dim kadliplipatan guyudem nga isala Iwanas wes yung agpadpada Paatiw kakat karuba Sakay ipagaak itiragsak panakikadwa Kapitan
Rikusem salunan wen ala Biagam ti panaghimay-may sa palaki anak mon rekta Ikagsar dengat pandango Ipalayog mo't pabot mo Wanes Aba pahinak kasundo Paspasamag kanyata Maulawak. Maulaw tansa Kapitan Rikusem salunan wen ala Gagam ti panaghimay-may sa lalaki Anak ng rekta Ikagsar dengat pandango Ipalayog mo't pabot mo Wanas-wes yit abagayo Nakaay-ayo Ay kapitan ipanguluam Day ti asunata Ingka alukuyen lalaki nga agpatengada Kastanda iti ingkayo amin na panakimay-may sa Ingkay patapukin sa lonan ragsak ipakita Ingkay patapukin sa lonan ragsak ipakita Aya Ayan, ada kay boy-boy atin yun. Melvin Burquillo, ano naman? Wow Very good ko na. Ani talang ron sa ngwanan tan agbuya pa na dita Facebook at ang Mada, ito Jason Arwar. Ay, okay. Ket ko na dito ya text line. Pa-shout out nga po kay Christopher Daniega. Abo, anniversary mi itata. Happy first anniversary, Wow. bebe. Bebe. Kata amal lang. Bebe. Happy anniversary. Nagbasa iti awag da. Bebe. Babe ko na kayo. Babe, haan ki bebe ko na dyan na okay na yung bagado yung Kuya Jun kablao man dagit familia del Rosario dito San Antonio no ana obrada tatagan Domingo family dito'y Purok 7 Ramon request man dito tayo alas 3 thank you so much awan tinagkapuan na siguro nagkapuan Ay, ata. kakilingan okay hello mga idol kong FDD good afternoon to you and to your countless listeners worldwide kasta kadi ni Kenny Roger brother Kaslaka ka din ni Kenny Roger. di rabi haan gayam nga American ni Kenny may sa iso na kapampangan may Kenny hindi po ipuyaak jay video ni John Mark di rabi nga kang kantay ti maulawak Mildred katawa ak nga katawa facial expression na kan action na sapay adalilis na nga bardangisit haan gayam makaya ni Pacquiao ti agyan di Amerika tahan na kano kayat no awagan da iso na lagit Amerikano iti hey Pacquiao Hey, Pacquiao. medyo naserya hey Pacquiao Pagkami, aji accent kami, accent. Hey, Pacquiao. Hey, Pacquiao. wan talaga nga madingan na saya hey Pacquiao kung na nakanyada okay anyway congratulations apo ka Wan. pimos ta kini Wana. apo Manny Pacquiao nga kinanta ami din ano Balbalag ka, oray 500 lang magka, makipinustahan ako ka. apo Diyos ko Bebe, latan na. sikat Balsay Karuba from Lani Labandelo. Watching from Chile, South America. Tama? wow South America it's a Chile Chalay Chalay. Hello po sa inyo from Lani Runas. yan Hello, manong na yung bangal daw tayo amin. Pabati naman po family ko sa Santiago City, Barangay Sagana, from Dakan Aligem family watching from Brunei. ay mga idol DJ babati nga po dito sa ina na Alicia Isabela maulaw ako takan tayo nga nakapimpintas babati nga rin po mga cousin ko sa Ramon Cristobal family lalo na sa mga family Reyno family dagiti nanay ko Annalyn ken tatay ko Jaime it's me Ariel Reynan Cristobal pa request man di kampay ni Death Kampay ni Dev. ang kampay ni Death okay Apo, ulit-ulit kita doon mga tetext. Oh, dito Garod. Good afternoon, idol. Kablawak man ni mahal ko nga ni Jeff. Hagot. Na. Jeff? Kasla al-alyahaha ni idol ko naman eh. Pamdig na Lanuza. Oh. Ar-arya. Kapte Live ba siguro. yan? Kung ano ba na, ni JR Paragua. Hindi One. po, replay po ito, replay. Live po ito, live. Happy Ayan. Sunday, FDD and everyone from Ida Clinton. Watching from Las Vegas, Nevada.
From Consuelo, Elizardo. Okay, somebody texted me with this line. Kung nakantaan yung mga rode, maulaw, Mildred. Apa ito nakadado tiya request. Apo hanga mo na abuton DJ opening one opening ni kapsat ko nga. One na din na nabuyan ng tiya di Mati siguro ta mo DJ barangay Villa Beltran. Apo agdalang kapay tinakadado ng irigasyon dumanong kadyayan daawanan ti signal ti telepono. Ayan, sige man ipangagtaman ta. This is our live lyrics ko. version. Adi 20 messenger mau. Wala ngam de madik nga mako gid live no kanay. Live comments. Apay boy. Apo ko damdam to nga buyaan na. Dewa man na napo ko man no kan. Ay, okay. So, dito lang tanga kitaanan. Ay. Okay, Testing. Kaaro ba? Our version of Balkat. Itiket, inaramid bilang dirabi ngam tatan. Manong nga ribbon, itikwanan. Ay ke battery low. Battery low ko na na. Nya, pimpiman. Battery low. Agor ka. New arranged Ilocano song na takat. Datoy. Okay, so din kanyo na po iti live version mo iti di makita ta lyrics na no ka. Pwede makita no ka. Pati siya mo ta. Okay, dito nga na po. Iti Balkat. Wino dito version. Maulawak Mildred. Maulawak Mildred. Dread. Para kadikit maulaw. Kan maulaw pa lang. Kantay kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, diin ka isagsaganaan. Aanbet nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin kakit na yunam, sang ulikot pa ekstensyonam. Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti nang aklon kaniyam, idi bardang isit kapailan. Ay, toyam. Ay maulawak sa maulawak sa Mildred. Janmeten mataros ang tiktik na imo analimed Mildred. Kunak nutay ka ganden ng asawa tiin ka ipatpateg. At talagarot ken kandi ka paila amarmarnek. Dahil tala onay gat ako. Nagpig siyang iwa mo. Aya, sige, umadayo. Kapan dyan pa. Go ahead! Dance with the space. Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tiktik na imo analimed Mildred. Kung naklutay ka din ng asawa tiin ka ipatpateg. At talagrutin kandi ka paila amarmarnek. Si kantay ka baknangan tila adat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto paila. Manang kuwad pay oras mo, at anangin day tabiat mo. Maan ano no nangisit kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapatek may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tatpintas napudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas napudno. Seamless performance na kunada. Bravo! Siyempre, duduwatan ibot. Duwatan palakpak mo ito na. Sounds dati kotikat, patugtog na pagpalakpak. Wala nga ba? Amlatatan. Okay, that's it. Our upload mo lang ako. Ako na ng TV, Gina. Buinas! Kunanda. Bongga. Buinas. Giti. Kunanda. Okay.
Nalpaskan Mildred kung ano to na yun. May saman. Actually, nakiktot kami. Apo, naklaat kami iti nagbalen nga responses dagiti Facebook users kung Yeah. lang and everybody in the Facebook world kung data. Apo launa ito naman da nasurugan na po nga sa gasot ariw-riw iti views na. So, Kita money check mo man. nga Ilocano nga talaga ito lubong nga mga yat. So, ituloy tayo nga road nga suportaran iti 4 decade po babayan iti musika. Ilocano apo Iloco kung natin ang pagsasao haket sabi ko suportaran nyo gatangan nyo apo dagiti kankansyan may sa iTunes, Amazon.com, Spotify.com and amin nga .com na komkomyapot Alikomkom. alikomkom na alikaw-kaw DJ kawayan okay Alikaw Bridge. Hello manong ating naimbag nga malamiyo kablawang man nilakay ko nga Bunny Hernandez ken duang anak mi ni John Rex ken Jenny Ann Hernandez request mo na din maulawak Mildred watching from Kuwait kunana kalpas lang ako and Catherine Gutierrez papunta na Kapunta ka na ba? From Mary Jane Romero, ne? Hello, Sir Julius Lolocasen. Bibis no na. Hello, JR De La Cruz. Pabati naman amin nga kabahat kin ni Ashley nga naman. Ay mga idol, I'm watching from Kuwait. Mga idol, pasyato ng kadagiti pamilya kita Pinas, family De La Cruz, family Boromeo, siguro to Ken Duran, family and God bless you both. Wala ko, nagpartak talaga. Okay, apag kanito nagadungas yung mga text messages kay kuna nakablaawan man kayam ni Apo Chairman ti Pagrangayan Fernando Gahis Sr. iti happy birthday Chairman, more birthdays to come. It's me Pajong ket sapay kumata dumanon di ta istasyon datay ited mi kanyayo nga may nga si bubukal nga lechon nga baboy. Wow. Apo kita man lang ti kana generous dagiti sangguni ang kabataan iti Pagrangayan may nga si bubukal nga lechon baboy. Wow. Colored dati kaya ami baka no black and white mo ti patulod yung nga picture colored tandaan niyo akala mo totoo picture lang greet ko nga po mga kasama ko dito sa bukid sina Uncle Kabatik at Auntie Lydia nga agpagapas ti pagay dito'y wigan na apo pa nagbubunubon di ayamin pa nagsisika apay nga pa nagkagapas pala dita sa balin sa mga lubong ditan. Hello po, watching from Thailand, from Imer Gandalera. Apo, dagito nga baliktad nga dagnagan talaga. Nice voice from Nova Damasco. Thank you so much. Gandang tanghali mga idol. I-greet ko man. Ilakay ko nga Silvino Linian. Nga madama nga agre-repair ti relo. Kando nga anak mi ni Maybelline ken Althea Vera Linian. Thank you po. Hello po. Greet ko nga po. Bayaw ko Joseph Linian ken asawa si Ate Lani. Nga agawid Daddy Jai Palanan. Ingat po sa biyahe. God bless. Salamat mga idol. Agawid kadwada ni Junjun dita. And they're going to have fun DJ Palanan. Fun DJ Palanan. And late happy birthday pala kay Julius Balbakon. It's me Uncle June Gabriel. Apo. Balbakon kung kuna ang gutin. Babalkon. Kini Olios. Happy blessed Sunday nga naman karabaw mga Wafo DJ. Wafo. From Rovju Marcas Vanzado. Apo, nagito yun. Excellent from Ante Alma de Guzman Pata. Nga naganakan ketandanimin apo nga makitan nga agkwade tubing apan agbangat-bangat di simbaan manulang kaniton. Ay wana. Kita aman lang dagi anak ko idin kakaasi kami mga kin Henry. Sumurot Diyos ko ilimang mo kin Henry eta baka no bagkalan ni Henry. Kabla mama di pamilya nga nay nga didingag dito barangay ang Batali ken request ko man di palalasi utaaw ni Joshua Palanon datoy DJ June and DJ Balong. Request song dito din na mao nagbasulak. Susi Blanco is watching. Good afternoon, idol. Kablawak manimahal ko. Si Jeth Hagot watching from Thailand. Maraming salamat, idol. From Monica Cortez. Maribik Luis is watching. Good afternoon po. First time ko po kayo mapanood ng live. Ajay lang madamati ubrak nito'y. Abay po ng Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. Salamat and God bless and more power sa inyong dalawa. Ulawak na talaga. Pa-request man, Jay Balkat. Para kinimanong bingo. Sir Dorman Ken Allah. Rasli Bolataw. Salamat. Maulawak Mildred kung gano'n ito yun. Have a blessed Sunday po. Pa-shout naman po from 4 Decade Duo. Ano naman? Hong Kong chapter. Thank you kayan, ating gem. Ay ni Auntie Mandy Mosel Flores.
What? And happy birthday, Mary Vic Louise. Sabajay, Hong Kong Apo. She's celebrating together with the other members of the 40th Duo Hong Kong chapter. More power to your group. And while the cat is away, the mouse will play kung nadang awang motikas jay nga pagsasaod dita FDD Hong Kong chapter. Ngaron, may sabi nga sunata, ket nalapit Last piece. 20 maudi nga sunata para iti muna paset. Ang tabayanan yung nga kalpasan iti sumbag mamanu nga palagib ket mapanen iti may kadua nga paset. Ayan. Pagpasensyaan nyo na po, no, madimi may basbasa amin. Talaga nga madimi. Mas baalan tiginado na. Kung uli pa inukan, no, daduma, jinti Facebook Live, babasak pala kasam, napanan. Talagang so much. Di ba, subli kami pa eh. Wen, kalpasan ti subag mong mga rod, maudi nga sunata may. Adatwa, anagriri, unik pampasahero, ajipni, taadakan payot amadi, idiyag din natwa atami, sagitoy, di agririri, agnaganti, itot kinsinti, nakatugaw nga inanglit, agpinabasol anabangsir. Nagprenget tray dua atami, nagwangit rambol, unik ti jeepney, nagpreno ti driver ating itapnon, mapan agripirin. Itamit, anakibiyang tay konduktor, nga ang abos na tupol, nangisip na ramraman pa'y anapisit. Timit pasahero at tindera, Maria tong iip, tinagan na nagsangitan, dahil ako nakamatis, pariya na to gawan na. Iti pa nagdalaw pisak na, kasla ubing amaladaga, ingkusay-kusay na sa kana nagloka, isay pandilin na. Kapora di makaanawa, tay ting iya driver ta, impayawat na tay palsiit, kini konduktor na ang isip. Inagawmit tay tindera, tay palsiit ako nada, imbala na kamatis pariya, kasla bulintik intirador na. At dua, anagriri, onik pampasahero a jeepney, taadakan payod amadi, idinagdan na dua atami, dagitoy di agririri, agnaganti ambong kina, nakatogaw nga inanglit, agpinabasol anabangsit. May dua atami, nagwangit rambol, unik ti jeepney, nagpreno ti driver ating itapnon, papanagreferee. Itamit, anakibiyang tay konduktor, nga ang abos na tupol, nangisip na ramraman pa'y anapisit. Kaputa di makaanawa, tay i-adray berda, impayawat na tay palsiit, kini konduktor na ang isit. Tinagawmit tay tindera, tay palsiit abonada, imbala na kamatis pariya, kasla bulintik intirador na. Nagsardeng ti ap-apa, gapukintong iip Maria, ay tindera gaya. Nagsardeng ti ap-apa, gapukintong iip Maria. Agsubling ordapu, iti programa na puluan na da kami manen, kalpasan, iti sumagmamano nga palagi.